Bigger. King is come back. King rapper, baby. Yeah. Iki nico kwitwa kwitegurira game mwitwe FabeLove the Cushion Boy. Yagarutse ku ndirimbo y'ibisazi, rap y'ibisazi. Yes twatwana. Ngo burya umuntu yege baje King nyene ngo burya nta muvogera. Yagarutse ni ku ndirimbo isara rap. Umva rap. Rap burya yari imaze iminsi yabye gusa FabeLove yagarutse ambise ku bigoma bisara. Ubona yuko ejo yasohoye indirimbo ubona n'uno munsi yongeye kuba asohoye indirimbo bayitwa Am. Ati ndinde yewe ga mama w'icyongereza mbese habaye muri America. FabeLove, I need your comment in this. In this sound of hano nyine kuri Twenga TV nkene isound ya FabeLove aza tubwira ngahabaye muri America cyane. Kaduha ibigoma birinzi, kaduha ingoma irenze irengeye mind y'abarundi. Bamwe nabo bavuga ngo ni King basha FabeLove ntamenyigwa. Ubona yuko yamaze kuba agaruka ku ndirimbo ubona yuko ari who I am. Ubona yuko yagiye avugamo amajambo menshi cyane nyine yigamba nko nyine ko basitaka barap murabazi ubwiyemezi bwabo. Yarivuga amazina akivuga kari King ambise who I am. Urumva ngo ninde who I am yagiye atangamwo ambise who I am cyaricu wari we aravuga amazina yiwe kari rap King w'u Burundi akagenda avuga nijya nzu yiwe ihingura umuziki ari we Cushion Boy. Ubona yuko yagiye ayivugamo ngaha nyine akagira agenda avuga nyine ku muziki wiwe mbese avuga yuko kari we nawe anaserukira Burundi mu makungu. Niko abantu mutumva icyongereza ariko mwabaye gute? Muze mutubwire mwumvise mwiki kuri ya ndirimbo ya FabeLove the Cushion Boy agarutse ku murindi, agarutse kuri bimwe kuri rap izarap tuba dukeneye. Ubu ni kibaye loko ni international, ino ni indirimbo international ya umunyamerikano. Sampuru saramwumva guys, aramwumva yiba baraperi rero muze mugaragaze namwe impano zayo bo mwishire mu cyongereza arimo mwishire mu kirundi. Ubu dukeneye ibintu biri international guys, mu byumve dukeneye ibintu biri international. Indirimbo ubona yuko yamaze kuba isoka ku rubuga rwa FabeLove bayitwa Who I Am. Ndinde I am yibutse kwivuga abyinshi cyane mu abaraperi murabazi ngene bagenda abivuga. N'indirimbo niyo yuko imaze amasaha 12 yababa 13 ubona yuko imaze kuba iyoregwa n'ibihumbi 12. Ni indirimbo guhera azid cyangwa se guhera kuri rimwe ambise kugera kubusa kugera azid kuri rimwe kugeza hariya nyene ucubibona. Ubona ari indirimbo iri mu cyongereza si kimwe rero kimenyerewe ni American English. Ubona yuko yabashe kuba agaruka muri game akubwira ati King rapper come back again in the window. Ubona yuko FabeLove yamaze kubagaruka. Come mutubwire muri commentaire indirimbo ya FabeLove Who I Am mwayumvise gute? Ariko chimwe mbugeti ati kurap FabeLove ubona yuko dushikanye neza muri America. Iyi indirimbo akwisi yose yabashe kuririmba umurapeur wese yumvise avuga ati none umurapeur vo mu Burundi aserukira abandi hasaravisa twamuje beka imega speaker Mr. Davuga duhurira muri commentaire maze tuze turahana ibyumviro bigiye bitandukanye umuziki wacu ubashe kugenda ukura cyane gose ni kuri Twenga TV. Ubundi nta stress twenga ko cyangwa byihoze ushavure ese mwabaye gute abantu bino misi?